Amasan is YouTube channel ana vi ho zo se na bonun chi bai tunya hung holim na diu hi le nagaten zaliangal ana sat laiva thinga mova pato 1966 kuma China a training boarding a ana chi laiva sepai lamkai hi chelai phanin brigadier ana hin chom khajovian army chief jong ahung hin general rank in a hin petavin ama chu thino seli ke ho akitin ama hi angami ho hin ama thu sim kana sim na pana ichan ham khana emiten ama pana zildo theiding le head dinga pha itobanga thogim gen the na thuwa itobanga na towa itobanga gal na ka muham ti hi helowa head dinga phama main ka gelin iti chun echi general thino seli ke ho kitipa hi 1966 kumin sepai zale som thum vel to thinga leng mowa pa silong khopia MA political science a hin chai to kilhona chaina gama na chi a hivin iti chun hichelai pha chun mowa pa hi political lang a hin civil lang side a hin la power ichan ham khada pi na umin tua thino sidi hi le asepai lang alam kai hin asepai lang vetup ding ai bang ama chunga jong mowa pan thu ani na lai ti chan ge hi amaho abul pi tew phat sana le thu pi a chaina ga ma denga hung ki pan do an hi ven hechi thino seli hi mi chingta mi hang santa le mi bol theita an hin aman paris khopia jong fizo anakimu pi khain nagate hin plebiscite kiti mi pi deina to banga mi pi deina dan chena vote ki bol ti ding ham Nagaland ding ham India ding ham ti khat mi pi ten decide ana bol laiva thu le la ana he hitan hin lama ana che thei pon ko hima khopia hin get ni aumin get khalang khu India get hin get khalang khu Naga get hin hita chu mi pi hong ki khom khoma hichimuna hung zo se India ding de ho zo se India get na lu diu Nagaland ding Naga independent country ding de ho zo se Naga get ya ki jipe na lu diu tu lai khang banga vote ki thalo hin khut ki tun naum lo again a chu ki lu ding ti ho he hin hi choya man ana he in hin la hi chia chun ana che zo pon ane wa ki panin NNC te meeting ana nei ji ho mun chom choma thil chom ana bol ho ana zaji in ama ta jong abang kom le ama a khole wala NNC meeting ti navel ho azong ana zaujin hitia ahung khan le to kilona hi thule la he thei ta ahung hitan ina he sama bangwin Indian independent ahin mu chun nagaten zalen galsat ahin panwin hile Armed Forces Special Power Act 1958 to introduce ahung ki boltan abanin hi chimang chain naga thinoi hon na satain India government ahin dowin nagate hi ana tho gim gen theidanu na samong mong hin hi chai het hendiu khachi pham tele naga ka ti teng le to manipura kacha naga u keng te helawin Nagaland naga ho ka ti na hin Nagaland langa ho hi episode ma sajong kan se bangin first over laya chu ipui pa tewin anglo kuki war ti anani abo anado laiwa nagate izan ham khat anachewa friends gama labor ko ra gapangwa Europe gam khan to dan hin muwa ahung kinung lewa chu Naga club ti khat hin phu do wa hi chapana hamla paw hin he nuwa 1927 Simon Commission laya jong memorandum an appeal hitan echi memorandum an appeal wa chun a interpreter an pang pu lengjang ku ki thu simjong masangin pu si singson to jong kana ki holim na kana sei khata win aile Indian Army ten na satta naga thingnoi ho ahin do chun in le lo tam ta haluwin numei ho jong associate pasal ho jong amumuna avovin anobla kab liwin ni khat hi tino seli in anamuna hin khosung khana hin nagate hausani Assam rifle ten gancha thawa tulai vocha gancha gamsa ki mateng la ki pu dan to banga akhut akeng a henwa aleng ko wa hin ki pu wa khosunga hin pu wa gancha phwa hin pu jeng hi avet le ana pozo pon iti chun Assam rifle ten jong mi piti henga khosung mi te koma thumang lo nom wa government do ding lunggel ne nom wa hi chite
tu to bang na tu diu hi chi to bang ba no jong na ki bol diu he tia hi khosung mi te na sata na gi jing hin mi bang khat hi gin mozin avovin amit ha thailo lewa mi avo to numei ho na sata rep a bol to ipp to ina halu to hi tia chu hungma hi che lai pha na ga te ate akhang lunggel a hi phuba la ding bo lunggel a hin neu hi tain phat chom khat zovin theno selin zong naga home guard kiti ama ho thing noi mi chu a hin join tan he chi thing noi mi a hin join chun angami lotha chakesang le sema ho hi chi nam hon zong a support wa hung zau so ke hin la chom khat zovin kaito kiti chom khat zowa khonunga naga army a chief ngi pa kaito chun ama ho sunga ki he thiam lo na zein sema tribe sema nama golhang ho zo se anung ko kinin ama lamkai len hi zein hi chi sui pz ham tile ama hi commander in chief cnc hiding lai fizoin ama pa chu hi salowa thungti ki ti pa chu cnc a koi eja chu kaito chu lunghang be sia hungpo do a anam mi te sema nam mi zo sia ko to ti hi thu so thil so anom khain chom khat zovin fizoin jong hi to bang alunggel cho hin khelin kaito chu chi ba hin hi sa in iti chun sema ho jong hong zawin azalian gal sa chu hong che hla jingin hi chi pha lai chun naga te azalian gal sa di mi zo te to akiba naw tam taumin agol hang teo anam se pai teo agal sad ho alhang pin pasal zo se ti ding hima intin akimu mo ki kablu mai lo la ki mana ki voa agu bong lewa ki vo ti ho an hi zein gamang la giovin numei te ong gamang la tam zo giovin pungka som ni lili to bangi ta ki khel le lewa buwa hon jingo hin anam se pai ho wa dinga ita chu ana pangwa hin koi ma cha imum lawai ta mun zo sia numei te ki volunteer wa bu ana hon wa hin hita phat hung che che chun gal kap jong hong ki thla sam thim tan chom kha join fizo in jong naga army a koi po azaw nom zaw the hi ativin iti chun e san te jong ana zawin nepali te jong ana zawin abanin madrasi te chan ge hi naga army ana zaw he ti hi khang thua record in anaumin ale phat hung che dung zuin fizole akhomi mama sakhire kitipa hin lunggel ki balona hin nevin amani hi kohima koma khonoma khomi te hivin fizoin nagate zalen gam muding ti hi alung tup le adei dan hin la sakhire kitipai phat so lai pana nnc a secretary phat so ta na tu jing hin ama hin fizo lunggel chu adei pon sakhire deidan hi le chun ei lei kivet tu phoding ei lei khanton machal na ding ngai tu phoding ihung khanto ihung machal tiang le independent hi delmo hi poi atin hin la fizoin ichi sakhire thu sei chu anil kalen mi hiam khadi i thi tiang la ki hing thei ta poi akinung hin thei ta poi hizia chu i thi ma sanga i bolding en aga i lo a hi ta jong le i tu i cha ten aga hin lo ding hi ti hin anakine lovin chom khazovin sakhire chu athisana ki muin fizo party a kingoin hin la fizo hin ke tha hi poi tin akilemin ti hin itian ama ho sunga jong lungthim ki ba lo na le adei lo te ki that lamkai alien pen pa thu sei zui lo te ki that ti hi anom zeu thovin thino sili naga army hung zaw chun gal hang ta hin sapai te to mun chomai ten gal ka bin akon le leven phar khat lain india te Indian Air Force te adinga lena tidingham gal kam na lena hi jong le passenger hi jong le ananei sun Dakota lena hi ni izen ana kap hlau hin hichia kap hlau hi LMG ana ka mo hin apo ke hi bon a jet fighter chu akap kha zia wa leng thei talwa landing hin bola mi som le khat zen a pilot officer ho zawra mi som le khat zen anamadu ahing changa naman o hin hichi mi som le khat la hin officer mi li hin adang CCL hawin officer ho bo koiwin fizoin amalung gela hi hichi army officer hichi Indian army officer ki man ho hi International Red Cross te head pi na a thading chutile naga movement hi leiset pumpi na hin heading tia lunggel ananei hin la inzo abulanga ka sei banga
kai to ziral kai to lunggel ki bang lo thim an hi zewa kai to in hechi officer te hi India le Burma representative te koma May 1962 in anala do tai akitin som khat zowin naga te jong athogim gen theima ma tawin aile naga swa jong kitumo na satai nangum tan Naga Peace Convention kithat NPC kithat angumin hechi NPC te lam kai na in India zawding state khat moding nom ta hinding ti khat angumin hechi hi Naga army Naga thingnoi galsad ho lunggel to kibang lo hin ai le cha chun lunggel khan hin nevin hechi NPC a zawlam kai ho zo se thagam ding hin tivin hechi NPC a zawdinga soi kai ho ya tam zo tu chana jong Naga te la dinga achinga thiam tam na pen angami tribe te hivin ai le hechi angami lam kai ho hin manu bin hi le anam sunguwa Naga nam sunga na satain boy na hongumin hechi NPC a soi kai ho hin manu chun ichana boy na hongum tam ti le theno sili in agial danin hechi peace accord de ho zo se kitha ding hile angami nam sunga le khathiam zo se kithan gam ding tai ti na hi atin ichun na satai na hung boy yovin som khajowa hechi peace agreement Silong accord hin accept chun thino seli hi anal thasema main ipizia hita kino lo hile isopiu manipur langa ho jong kichi khom pi ta dinga ama ho to jong ita state khana kium khom thei dinga lam kai te kinova valovin peace day ho state day ho kinova valovin ti hin lam kai peace accord sign ho choman na satain themo na chanin January 1964 kumin masanglaya chu na hita sepai thal choi hi jawa ko Naga army ana kiti thu hinla aminu hin Naga home guard le safeguard tia oma hi anaki min wova lam chom agal an sanu hin January 1964 kum chun ama te ni hung ki gomin Naga army ti khanin pan hin la khom tawin hi chi 3 January hi tu ni chana ni poimo army day ti to bang khana man jing zong a hitan chi 1964 kuma peace accord ceasefire hin sign nu chun a movement nu an thogim gen hin zo sew hi khatwei thua ding in full stop ang hi potan a ki chai phot hitan hechi dung zuijin am ho sunga nasatain ki ke khen na hongumin peace accord de zewa Nagaland hung ki forma Nagaland state hung hiya ade lo zo sew zamanguwa NSCN hung ki phuddo NSCN apana hita ayam lekke hungum ayam apana adimaum fono piang hung ping ke apana jong tam ta hungum bekit emite sanga jong khozo hiwin hin lam ho hi emite sanga a party a jong member ami atam zep zia hi halkhat hat do muti to bang khanau ma hin hichi thino seli le muiwa lam kaina noiza China cheding training gala ding ti plan anane laiwa hi am ho sunga hin na sata kiniel kalna debate and discussion anane wi hin India in ipiham itiam kanin hin hedo tel ipihung ti dem ipiti divem ale India in hin hedo hen lang masang lai bang in ceasefire na sign ven lang akyo China den na lai long ipiti dem na hon kyo hi nei pom na lai divem ai lo le nei nung sun jeng divem ti san gya hin na sata discussion anane wa hin la kai to le aloi dang ho hin no ho hi I ti lai pa wa jong no hi kadal halu din hi ve tia hi khet thiam to na hongum zia China cheding hi pha hin so hin la China cheding pha akisa wang wa China te to ki hosa ki khut job sa ki he thiam sa ni hi povin ita blind na zot zieng hin China gam hoi lang ham ti jong helowa alam pi ti jong chom loi ta he zot zieng kachin Burma gam kachin gam ita he zot zieng hin ana sama mai na struggle dan hi emiten ichan ham khana jong vet ton thei study ball thein kamuin hiti chun Burma gama hung ludwa Burma sipai hotong abang kom le ana ki kabuvin abang khom le ana ne khomuvin hita na le hin China gam agal hun zieng unjong hasaten agal hunguvin alhun tilun jong koi hi ki he povin tin aki hole lewin kachin te panla na zalin China te to hung ki ho thevin China gam alud uvin jong ama to ki ho thelowin English dictionary mang China ki hovin tia hi episode lui lang arjong kana seitan ha sata training hin boluhin ai le China gam hung hun wa chu thino seli le muiwa hi mun chom choma sightseeing to bang China gam to ki saya
thil chom zil le ding na pui le vin Beijing chilai khanga chu packing an kitin packing hopi la hoi lai mun chom na pui le vin hi chito kilhon chun a sepai te training na satain a bolovin amo hin gal ka bo se lovin political class jong anei jivin China ten an hil to pi pen chele India te hin gal mi wa hi poi India te la lamkai phabe bin itobang lungel ne hin India mi zo se na gal mi wa hi poi ti hi an hil wa hin abana tu ni sana naga thingnoi hon a chepi jingole a zui jingole a sei jingo khani pham tile thingnoi gal kap ki ti nga to bang hin ami pi te hi tui pi la nga hi nga hi ti khani tu ni sana chepi un ei mi te hi le ipiti gel ham mi pi te chu nga thingnoi te chu tui te hi ikile bulo hin hitin China training hin chai win aung kile long win Nagaland mun choma ki kap to na sata umin Ichelai khanga chu Indian Army in 303 ho an choina lai hin China te AK-47 to automatic rifle phabeb to ong hlunu chun mun phabe ma hin Indian Army te izan ham khana an thanu ben it is an operation hu che lai na satai na ki kap to jinguvin abanin China keu se lovin nagaten Bangladesh to Bangladesh ita hichelai phana hi East Pakistan an hin Dhaka khopia jong training hoi pp ho bolovin hinla India to Pakistan 1971 kuma hung kidowa East Pakistan liberated hung hiya independent hin moa Bangladesh ahung pian chun nagate movement jong nastatai na tong khain theno sili jong hichilai ta Pakistan army te sang som ko to bang Indian army te noya anaki surrender lai ta wahi Bangladesh aum pe ta hin Catholic father te koi te tin abel len la sin amale ma jong anaki surrender in zela hi kum nga to bang ana umahin aman ase na thino sili ke hoin Bangladesh aum laita pulal denga to na ki holim kha hin anaki mu kha hi vin thil tam ta ki ho naw jong asen hinla thu le la he ho seidanin nagalang te hin so pi mi zo te hi movement bol khom pi ding am ho jong independent day e jong independent day hi jevin independent gal sar hom ding tin ana sevin hinla pulal denga hi anna nom lo ti dingam yes jong ti lo no jong ti lo heta delay tactics to banga je chu hamle pau ki bang lo thilza chom anom zein hitian an pang khom po ve ti jong an ki sein thino sili hi ama lamkai naga army ajong lamkai reng sanglang hi ta ja ama hi India government te panla na zala ai lowale Nagaland government panla na zala de phana zela pana la do thading din munin aumin hinla ama hin ke to kaloi ka chan khom pi ho ke tong ki man khom ho zo si jong la do loading hi ai le ke ka pot nom po yan tin hi chi phala Nagaland chief minister pan jong thino sili zela pana ki la do ding hi ana nom lo hin zela hung pot chun ama hin ana pot at pen ta chu Indian government ko ma ki surrender ho hi koi hiu ham ipija ki surrender ham ti hol do a chungwa action la ding ti hi a hin la alungial chu asubhi zo tapon ama ho nagate hin accord peace accord hin sainu silong accord hin sainu hi NNC sunga ki bung khen na peace day polle peace day lo pol ta ki bung khen na nomzia peace day ho ki surrender over cha ki surrender to ki lona Nagaland state hung pianga a ki surrender nom lo ho thingnoi gal sa cho hin che zom piwa NSCN hung ki phut do NSCN hung ki phu do zo wa japana amhon Eastern Nagaland na ti jingu Burma gam hin Burma gam langa chom khan hung muwa abanai ta thilung so le lea phad hung che to ki thona hi NSCN jong ni hung ki khen abana zo ka sema bangai ta movement uita le le tua hi hoi lai chet lung ham ti hi ki hello hin ya chu boy ma mau am ho sunga zong anama lamkai tam ta boyu lamkai umu lamkai lien umu ai lo wale lamkai lien khat aki bol khilale ama azat chan khom pi ho to pod do jeng thei ti to bangai hit to bang condition ha um hi ti hi se no mentin japan ai miten epizil te ham tel am ho ichi nagate movement an a ball lai ana bol ti laiva ana kita adanu ana hapan danu sun le zana galdo na bol danu ami pi te ki pumpi dan ti ho hi emiten jil thei mama hin
thing noi go noi dai noi galan sa novin mi izan ham kharin thi na man na tu ta jiang jong le tu ni chana Nagaland te wang phanai azat chu mong hin tua next episode langa hin all in seutin Nagaland te hi agamuwa mineral resources ichanin kimuzong le a state te phal na lawa government a to kha thelo ti chan gya hi amo hin special privilege an hiu hin amo ho hi a thugim gen theu to ke hlona a thilmu jong hi tui a hin la tu chanin a ki chai theinai pon alung tum asang wal walin asan wal zen neu cha mu jong alung hlai tam jong le alung hlai te hi tuin ain cheng tawin alo cheng tawin noma sa tawin alung hlai lo te hi i tilam dola la ding ham tile kitil jong le la mun thupi ta khopi len ta in mun jo lo mun o kini so ke tawin independent movement hi atam zo alam kai lien lang hon a hagin chat be talo hin jong le a che pi lo wal am ho hi ai pi la hi chom lo duty to bang din munaw mahin e mitia hi am ho chanbe i hlun diu ham so pi mi zo te chanbe i hlun diu ham i pi ham khat ingai to ba phai lo ham masang lai to tu lai khang hi ki bang talo hin so pi mi zo te na ka te adu da te thal choi e copy wari thei talo ding thal choi hi tu lai pha da man thei talo hin thal to India government do ding ki ti hi apieng lo din hi ti ja chu mi pi movement i paduwa e ho jong i ti chanin ki gen thei jong le gen thei na i thu phot diu hasana tam tai thu diu mabana i thu lo na ding wa alhung ki ai thu lo ding wa chom khat hi intense ten ki thu jong le pi khona ham ti hi a chom lama hung ki ho theu hin tin muntina he YouTube channel anavia na ngai lo zo se na bonun chibai le